Abazalwane. Hallelujah. Okay. Njengamanje bazalwane sinyukele entabeni. Amen. Hallelujah. Praise God. Sinyukele entabeni. Sesikhona umdala weinsuku. Angizokusho okungaphambili njengamanje uMaxwell Numalo. Umntwana kaNkulunkulu malonke igama lakhe bazalwane. Njengamanje ngizokwenza. Akusuke kumina. Kodwa kuwumusa kaNkulunkulu. Wena izinto ezenziwa isenyameni. Ngeke ngithandike umoya bangesola. Bathani umoya njengamanje. Lesibhekana nengonyama. Leseleni sizosho ukuthi Sathane uyalala. Kunamanga. Sasifikile. Oh my God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ngegama likaJesu waseNazaretha. Baba siyabonga, Baba siyabonga. Baba siyabonga izwi lakho my Jesus. Baba emini Nkosi. Esale Nkosi, siyalikabeza izwi lakho. Ngicela umlime wakho Jehova enamandla. Oh my God. Usathane kanamandla namhlanje. Bona namhlanje likaJesu waseNazaretha. Baba izwi lakho.
We need you, Jesus. We need you, mighty God. Yesu amen kubegane. Bafuthi siyahamba ngizo amen kubegane. Hallelujah. 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 John chapter 4 verse number 7 kuye kanje. Owesifazane waseSamaria weza ezobukha amanzi. uJesu wathi kuye, ngiphuzise ngokuba abafundi bakhe babehambile baya emzini beyothenga ukudla. Khona owesifazane waseSamaria wathi kuye, yini ukuba wena ongumJuda ucele ukuphuziswa yimi engingowesifazane waseSamaria na? Ngokuba abaJuda abadlelani namaSamaria. uJesu waphendula wathi kuye, uma ukusazi isipho sikaNkulunkulu nokuthi ngubani othi kuwe ngiphuzise, nga ucele kuye yena nga ekunikile amanzi aphilayo. Verse 11 wathi kuye, Nkosi, awuphethe lutho lokukha amanzi, umthombo ujulile, uwathathaphi pho lawo manzi aphilayo na? Kanti wena umkhulu yini kunobaba uJakobe owasinika lo mthombo, waphuza kuwo yena kanye namadodana akhe nemihlambi yakhe na? Verse 13 waphendula uJesu wathi kuye, yilowo nalowo ophuza lawa manzi uyakubuye ome, kepha lowo oyakuphuza amanzi engiyakumnika wona kasayikoma naphakade, kepha amanzi engiyakumnika wona phakathi kwakhe ayakuba ngumthombo wamanzi aphuphumayo, kube ngukuphila okuphakade. Verse 15 owesifazane wakuye, Baba uncwele babona amandla wonke egameni likaJesu waseNazaretha. Izwi lakho uNkulunkulu ongcwele linguwe liphilile linamandla. Baba wena amandla onke nasemini kaNawu ziphila. uNkulunkulu omuhle sihlale sifana bakho ukhuluma ngalo. Baba wena amandla onke egameni likaJesu waseNazaretha lona lilodwa. Singamandla lona lilodwa. Singoba lona lilodwa. Baba wena amandla onke singoba ngalo. Siphila ngalo. Nasemini Thank you, Jesus. Lord, your word to be praised. Lord, your word is to be praised. Lord, your word is to be praised.
ukuyokukha amanzi. Uma ufunda kahle iBhayibheli liyachaza ukuthi lo sifazane wayengumuntu owayenamadoda ayisithupha. Wathi mangabe efika emthonjeni kuyokha amanzi, ngoba kwakuyimpilo yakhe ukuyokha amanzi, hayi ukuthi wayephuthele ukukha amanzi, but into ayojala ukuthi aphambi kuyokha amanzi ukuthi uyazi ukuthi emfuleni kutholakala amadoda. Mangabe ehamba emfuleni ufika lapha uthola uJesu. Ngiyacabanga ukuthi wathi mangabe efika embona uJesu emuhle ebusweni ekhazimula, embethe ingubo ezimhlophe, ebhinqa iphande legolide, wathi mangabe embheka wathi +1, kanti akazi ukuthi uJesu ngaphakathi uthi -6. Uthi mangabe efika owesifazane uthi naye ene indoda namhlanje engizoyithola yesikhombisa, kanti akazi ukuthi uJesu namhlanje uthi yamadoda namhlanje ngizoma nginengqondo kaJesu, ngisemqondweni kaJesu, ngizosho namhlanje ukuthi noma ngabe kade ngathi today is poverty, ibibambile yabona nesihlahla emzini wakho, but today ngizothi namhlanje it's over. Leyo imessage yami namhlanje izothi it's over. Mama lemsebenzela uthi the devil is in prison and God is next. Namhlanje uJesu ufikile emseleni uzokhuluma. Jesus. Come on, somebody. Basemseleni uJesu ufikile namhlanje. Thank you, Jesus. Kunabantu esebaphila impilo yokukhuthaza imimoya, kanti uphona umoya. Basukunezwa imimoya engcolileyo, kanti ukhona umoya kaNkulunkulu. Namhlanje ngime kule ndawo ngizosho ukuthi uJesu uzoqala iphethe ilisa ngempilo yakho. Ngingela abazalwane bonke kule ndawo egameni likaJesu. Haleluya, haleluya. Ngizosho namhlanje ukuthi uJesu uqala iphethe ilisa ngempilo yakho. Akhathali ukuthi sema isesesesebe, akhathali noma uthekiphothile kuphathe kanjani, but namhlanje ngizosho ukuthi uJesu ukhona unephelele ngempilo yakho 2015 is yours. Noma abantu bengathini bekhulume ngegama lakho, but uNkulunkulu ukhona, uJesu ufikile, uzokhuluma 2015 is yours. Wow. Bona baphilayo yasebenza imali yakhe ngayithokozile, akazeni indaba ngenelela amadimoni empilweni yakhe, but namhlanje ngisenendoda enguJesu. Indoda yahamba ifika indoda ilele emathuneni iboshiwe ngamadimoni, yathi mangabifika amadimoni akhuluma ingakafiki, ingabuthi ihamba nomlilo. Namhlanje unamandla, phela amaplani zakho akhohlakale, ozoba namandla, phela plani yakho uyazinza plani kaNkulunkulu ngempilo yakho namhlanje. Jesus iphile. Kuningi kulethe kule ndawo namhlanje, akukho kuningi kulethe kule ndawo, ngilethe uJesu naphela, ngilethe uJesu naphela. Sakho noma ungangena kusona, but ngilethele isizwe isimo mawungena kusona, lamazwi engakhulumayo ayohlala njengamanje engqondo nasentozeni yakho. Lalela isimo obhekana naso, awuthi ma ubhekana naso usibheke isimo bese utshela ikhaleni ukuthi this is not my destiny. Uyitshele wena this is not my destiny. Ngiyadlula la ngibheke khona, ngibheke empumelelweni. Kuthiwa ngibona mangabe uthole uJesu
amabili uthole everything ngoba bakhona uNkulunkulu abakhundwayo but lo uNkulunkulu odala izulu nomhlaba amukho ngale kwakhe mawuthola uJesu uthola ukuthula ifamily yakho mawuthola uJesu uthola umusa mawuthola uJesu uthola impumelelo mawuthola uJesu uthola everything abantu abaphila impilo abangayithandi umuntu uphila impilo angayithandi uyaphila but impilo ephilayo awuyithandi into edala ukuthi uphile kanjalo ukuthi khona lo muntu ekade engakangeneleli empilweni yakho abanye bathi bayibambile bathi babambele uJesu bathi ababambile wena ubezwa ngendlela abakhuluma ngayo abanye bathi babambile babambela lokhu kodwa indlela abaphila ngayo ayikhombisi banoJesu lokhu ngathi unayo uJesu womlomo uthi unayo uJesu wenzela abantu aphila nabo la emhlabeni let's tell you something tonight ukuthi lento yevangeli ayipheleli la emhlabeni la sibheke khona sibheke ekhaya ezulwini and noma abantu ngabakhohlisa ngitshele lokho abantu noma ngabakhohlisa ngabantu bahlangana ukuthi uma ngabe ufika in hell ekhombo lento sikhuluma ngaso not hell is real okwakho lo futhi uma ngabe ungakhona izulu likhona okwakho lo kuhle alikho kuwena yabo basa ngitshele lokho ukuthi thoba ukhona ukhona kule ndawo akekho mama akekho baba akekho futhi akekho baba wedwa abantu othi mangabe wenza izinto ukusabona ngazo one day ziyophela lokuwenza namhlanje kusemuhle uhamba phambi kwabantu uyabukisa nangayo yonke into yenzayo ugqoka ugqokela ukubukisa ebweni abukho ukubukisa angikhulume namhlanje yithi mina mawudlula ngomhlaba ngale kwethuna abukho ukubukisa ungekho ukubukisa nje abukho ukuphila angikhulume namhlanje bese ibali metho lokho kokubukisa namhlanje kusemnandi uyabukisa abantu phila abantu phila phakathi kwabo one day bayobe bengekho abantu phila nabo namhlanje bukisa bona ngolunye usuku bayobe bengekho uzobuwedwa inyembe zibhesha lesinyama ikathale phansi phinde sihlumene iphombo lesakhuluma ngayo le nyama osabukisa ngayo usabophenje state wenza yonke lento one day kodwa into engiyayithanda ngabafazana asibhekela kakhulu konke engiyayithanda ngabantu besifazane ukuthi abantu besifazane basuke bayibona ukuthi bahle bese bacabanga ukuthi bangcono haleluya basuke bayibona ukuthi haleluya bacabanga ukuthi bangcono haleluya ngenkathi umuntu ebona ukuthi muhle akazi ukuthi lokhu kuyaphela enye into kumele uyazi ukuthi akuwena wedwa umuhle ebuhleni bakho nje futhi ubuhle lobo buyaphela ubuhle buyaphela namhlanje umuhle one day uzodlula nomhlaba bafika abanye nababahle nabo bese nje bawenza but nonke ngizoyizophela kuloma ngesoko namhlanje asamba kwethu oh my God yomzimba namhlanje ukulisa ngawo yomzimba ethembekile kuNkulunkulu namhlanje odlala ngawo ngale ndlela one day uzothola lokhu kuzisa into ngaphakathi because namhlanje kusemuhle usaphila lomhlaba kade umuntu bujame emqedelo WhatsApp
uma ngabe ucabanga ukuthi i-alarm elengizosekuseni ubeke futhi uma ngabe ufuna ukwazi ukuthi i-alarm liyavusa yini umuntu hamba ulibeke kumuntu ofile ntambama ubona sekuseni uvoli uzophale i-alarm uzovuka ukuze ubone ukuthi ameloni i-alarm akhona ukuhlakanipha kwabantu uvuke ingenxa yokuthi umusa kaNkulunkulu lo bangakhi abantu abasengozini zemoto bathela usaphila kuze manje bathi usadlalwa izono usadlalwa usathane kanje lesinto sele khona lesizweni esiseleni bathi usadlalwa izono kanje awuboni ukuthi indaba ibhaleka mehlo khona umuntu engithandayo uJesu wayezela umuntu wabantu yayihambe imemeza uJesu ukuthi ngade singawukela uNkulunkulu wayezela umuntu wena sengakhuluma igama elingcolile kodwa wena umuntu onjani othe ngaboni ukuthi angaphinda angaziboni ukuthi angaboni you are blind angitshela namhlanje ma usadlalwa yizono you are blind uJesu ufikile uzwe empilweni yakho and it's not a mistake ukuthi namhlanje ngime kule ndawo ngimemezela uJesu it's because uNkulunkulu une-purpose ngempilo yakho uNkulunkulu bengeke ngilethe la akulethe la ukuze uzwe lento engikhulumayo uma kuthi ayikho into afuna ukuyisa empilweni yakho namhlanje uNkulunkulu ufuna ukukhuluma nawe bathi lento engiyithandayo ukuthi leli vangeli engihamba nalo uJesu engihamba nayo ngishumayela kube kanye anxiety awulive ukwena hallelujah ukwena yes engimlethele ndawo namhlanje kwakunguyena elenga siphambanweni kwakunguyena lesigazi ezandleni kunguyena izinto ezininayi ihlele emhlane wakhe kunguyena igazi laphalala enyaweni lehla uhlangothini esifela wena but awusiboni isidingo sakhe abanye bathi basindisiwe badlala ngezangeni akhulume na bangakhi abantu abaphatheka bakhuluma noma kanjani kubona phinde ngibhekele ngathi bako basengaphansi noma nalo yithi mina bangakhi abantu abakwenze abakulungile kodwa waphendula kabi kubona ingathi inhliziyo ozisikhulile liqalile nje kuyimandi kulama awusuka ngakaphela bangakhi abantu abalimalile ngenxa yakho uthi noJesu kodwa ulindeleke ezulwini insuku zokugcina lezo uma ungamazi uJesu lesikhathi uyakuzwela phinde ngikusho lokhu uma ungazani noJesu lesikhathi uyakuzwela
Lephethe ngihamba naye namhlanje ngithi ama-plans akho azophumelela. Namhlanje. Oh, come on, somebody. Lephethe ngihamba naye uyaphila. Uyaphila. Ake sisho lokho ngabakwethu siphile Jesu uyaphila. Jesu uyaphila. 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 Yes. Uhambe. Ubhekele impilo uhamba noJesu because impilo engenaJesu nokungayazi ukhona abantu abafundile abakwadokotela bathi imali zabo abazenze ngenxa yokuthi akekho ukufunda Oh, come on, somebody. ufikile uthekile Oh, Jesus. Yes. Wathi ukuthi lokho bathi indlela ephila ngayo ayikhombisi ukuthi uNkulunkulu ukhona la kwena. Yabona mina akhuluma ngani. Akhuluma ngomsebenzi. Mina ayikho into engidinga ngokuthi ngilothi. Ayikho into engidinga abantu ukuthi mina ngilothi siyaziwa la. Oyiyona abantu bakwazi. Bangaka abantu abazisebenzisa. Impilo yonke. Bakhuluma ngabantu nawe ukhuluma ngabo liphipha ngelabo liphipha emlonyeni wabo imuphi lo Jesu wamthola wena angicabanga ukuthi lo Jesu engihamba naye lo wami uJesu ukuthi yena ezwi yakhe mina ngiyindlela neqiniso usho lo Jesu wami engihamba naye wena emlonyeni wakho ngibafakujona abangale fakugcwele iphepha Kedikelo mlonyeni wami ingitangale ibika mlonyeni wami imuphi lo Jesu wamthola yiphi elivangela wamthola yiphi ezilo zomngena ibekile ndawo ngokuthi Jesu uyaphila Kakhona ufuna ukubuyisela enkosini udinga uJesu beka isandla sakho esifubeni lakho uleke nawe beka isandla sakho esifubeni lakho uleke nawe njengoba ngimele izulu uqobo lwakho ngimele uNkulunkulu uqobo lwakho ngathi njengomuntu omazi umjwayele ngathi angisolise ukuthi njengoba ngimile ngamandla ami kumele lo owangizela igama
habang malimba ko eh, nangululang ko ng kanina. I have no power sa iyo.